akpoxonu gã kple dagbetɔ enye ƒe nyateƒe la ta edze be miale nyateƒe le ʋe me. Nɔvi lɔlɔwo me do gbe na ame sia ame va gbenkeƒe ya va la dzi. Ŋkɔ nye ɖem ne nyame ye ne va mo dzidzagbe na subscribe ne subscribe la ke mana ma video kple ame nɔvi. Ele veve ɖe akpedada ne yina subscribers wo kple ame yiwo le video ma. Ame yiwo fete le comment ŋlɔ le nua te. Edzidzɔm ŋtsɔ ale be mekpɔe be ɖeka wɔ ele veve ɖe na mi. Ɖeka wɔ ele veve ɖe na mi. Ya. Mi di be miakpɔ European Union etɔgbi le ʋe me. Mi di be miakpɔ United States of America le ʋe me. Mi di be miakpɔ United Arab Emirates le ʋe me. Ta fifi la nyema ƒo nu didi o. Mia ƒete mi kɔ ŋkɔ yiwo mi susu be miate ŋu ayɔ miaƒe United a. Mi kɔe kɔ va comment wo gɔme. Ne miatsa alo de miava wɔ vote ne o. Ma wɔ comment yes or no. Ame yiwo wɔ yes or no yiwo ŋkɔ yiwo sugbɔ wu la miatia ŋkɔ ɖeka. Ekema yi miava vote ne la ame yiwo sugbɔ wu miatsɔ ame ma ƒe ŋkɔ. Kema miakɔ da ɖe platform dzi. Emegbe miava wɔ agbalẽ ɖe dzi miava na fiawo kple ame tsitsiwo no nya be sigbe United States of Everland. Anyway, nyema ƒo nu didi o. Nu sɔ yi me be ma gblɔ egbe nye be edzidzɔm paa be mekpɔ miaƒe comment we. Ale be me di be ma ƒo nu vi ɖe tso comment ɖeka ɖeka ɖe ŋu. Edze be meya nɔ wɔ sigbe. Me be agbeŋke Telegram ele. Ate ŋu aƒo nu ɖe dzi. Ade naɖewo gɔme na mi. Ekema makɔ va da ɖe mɔ dzi. Mehia kokoko be na yɔ ŋkɔ we o. Woya ate ŋu aƒo nu ne yɔ ŋkɔ ɖe me tse la anyo. If you can do it, na ate ŋu akɔ ŋgɔgbe agate ŋu akɔ woƒe social media platform handle ɖewo kɔ de me kpla tse la anyo. Eƒete ŋgɔgbe dede di mi le ʋe me. Comment yiwo me kpɔ ya nye be kuhi yiwo wɔe be mete ŋu le tsitsi le ʋe me. Yiwo kuhi ma metsɔ adzɔge o. Kuhiawo tso mia ŋutɔ mia ʋeawo gbɔ. Etso mia ameyibɔwo gbɔ. Yi nye me kpɔe be nyateƒe ne mi be miale ŋku ɖe ŋu la ahia be nyateƒe ne nɔ me ya ta me dze gɔme gbã be akpoxɔnu gã kple ɖagbitɔ ɖe eya nye nyateƒe. Nyateƒe kpa. Nyateƒe. Nyateƒe mato ya ta mi le fu okpe. Nyateƒe eya hia mi. Nye no ne ele kame kplim la akpɔe be me no status de ŋlɔ be don't give me love but give me trust. Efia be ameji xɔxɔ se ele veve de nam wu be na kɔ lɔlɔ na de lɔlɔ kɔ fiam. Lɔlɔ me sugbɔ na mo. Me hia be ma xɔ dziwo se. Eya nye no. Eya ewɔ be mete ŋu le tsitsi le ʋe me. Ta nyateƒe le veve ɖe. Ne ehle comment yawo la ma tsɔe be do ma hia me do me se English gbe o. Comment akpa gãtɔ la ele English gbe me. Miatɔ yiwo le Togo me yiwo mate ŋu ahle English gbe o la ma va kasi nu eve ɖe ŋu yiwo nye be kuhi gbãtɔ yi nye me kpɔ yiwo ŋlɔ eya nye be amedzrala yiwo le mia dɔme. Nugblẽlawo yiwo le mia dɔme. Minya be wo le. Minya be nugblẽlawo le mia dɔme. Ya enyo tse be no nɔ mia dɔme aƒe miatsi. Mebe ŋdɔ kple hleti woawo zɔ aƒe agbe vivina. Ezã kple ŋkeke eya zɔ aƒe agbe vivina. Veve kple dzidzɔ eya zɔ aƒe agbe vivina. Ta mi hiãwo. Mi le wo dzɔ. Mi le ŋte na we. Eyi le veve ɖe nye be nyuie na du vɔe dzi. Eya mi le didi le ʋe me. Mi nya be vɔe le vɔe ɖe mega du nyuie dzi o. Mia tɔgbi yiwo le exɔ gãwo me. Ne mi le tsi ƒoɖi gbewo zã kɔ ɖe. Me bia dagbe na ʋeɖukɔ. Me bia ŋgɔgbe dede na ʋeɖukɔ. Nu yi di mi le agbeŋkeƒe ya va la dzi me na ŋkɔ nusrɔ̃ƒe ya be agbeŋke ya nye be agbeŋke ame beble ɖe no tasi mia bleble. No tasi mia bleble. No na agbie ne vivi na mi. Me va kpɔ comment evelia ɖe yo nye be ale miawɔ aƒe agbalẽwo no do. Agbalẽwo le ŋɔŋlɔ. Eŋɔŋlɔ le veve ɖe. Eya tsimatɔe.
mia dede go ale mia wa dede go mi ko mia fe time susu ko va comment yete e ya ma no me la mia te won fonu plim le agbenke telegram ji agbenke ne ide telegram nu efe de ka enye nyo audio yo ma va fonu da de ji ko majo ye me gbo le zan me le subscribers o po na do te fedela ka ma je no popo leji evelia ya nye be ati won fo kanam nye kplo mi afonu aha e ya nye agbenke pa ma ta nu mi le gbogbo le nye be comment yo me de wa me fe ku hi ple veve yo le me ame yo me dibe mi akpongo gbe de la gbe mo yi mi anto mi atowe ple agbale fe ngongon de nu efe le un stationary hiami agbale ngon fo hiami ya me wu mi le fe mo aw agbale ngon fo de me wu mi le fe mo mi dibe fe gbere wa keketa de ya me fa pasi apa me yede gogo be ma va translate na de ko de fe me vonye me po fe gbe o me ko odo ko fiami odo le gogo jimenye gbe me die fe gbe na ma translate yo ya ide gogo fifula na na va translate na na po bere akpo fe gbe le me da e wona ma be me po akan gbe le me ni me ka ha cho aha keypad wedo mi akpale mi achile fe me mi ache mi akpo software ma o mi akono to wo ati amede ati wa vote fifi abe ya won agbane de wo na mi agbane ngongo ele very easy fifi la e bobo vone mi be mi akpongo gbe de hia be mi akpo mi akona de ko dodo afi mi akpongo gbe de na gbe ta nu efe ya mele nkude un fifi la comment yo pete va ame yo la peda ame yo le jijodo de no mi wele doji nu so e mebe ma fonu ma ame yo di mi ape fun ere mi a lebe na we mi a dometo e me di fun na o mi a lo we aha mi a trust le no mi a do no odo plus sube agbale onwon chere wa gede to me aha amode obi am sebe aleke wa ye wa woni yo wa na pepede hu yo wa na gbanke pepede hu awo me tuno le comment de o tebe pepede hu mi ati wa na mkwenya be mi kakanya enya fe kaka ele fevede nam mi kaka agbanke fenya enya de ne devene wa de blue wa de hehia me fa akpa da si akpa be agbanke vitone da sile de viu no wa bia question edufia no da sile mi no ne mi bia question no mega akpa mi be de mi nye vo viu aw aha me no Facebook group de alebe togbi chali o nya yo nlo ko da de be vivon wede ivise to wede wa po no fe na we toko atolia me ho se be toko atolia ne mi ko ide fuma de mi ava ijira odo pe susu be ne gbova fe de ne na po no fe anyo nyu no ne na po so that you fit in the society na to wa po do fe nyu ano le for me ya ma no me de wa be wa tro asile toko atolia ele vevede aha nemi poni yo le jojole mi ape prison service ofifula enyemebe ape ntonyo yo nye yovo ere ole wa dometode ko ba itu le yovo pe gakpo me menye tutu vio no la me va itu menye yi tomatoes case wao menye sabala fe nyawe o sika fe nyawe amegbeto fe nyawe ole ape tonyo va itu voho yide fumade jifo ya vai no prison le yovo de enyo mi ape enyo wa me yivo le Ghana le yile gbogbo enyo wa me yivo le yile Togo le gbogbo prison le fuma swimming pool no kaye o training yo wa na o me nu vie yin me po be toko atolia de ne wa tro asile on bless sube e ma me le gbogbo be efe ko nu de o le de mi ade de ko fugbe mi a jera de odo vivant enyo ko chichi ta ne mi kpo vivant kra chede ma globe mi akwa ko va dade toko atole pe susu be no agbelagbedo me aw te fe mane wanye te fe mi atro asila me gbeton fa fama mi le didile fe me fa fama mi le didile fe me no vi lo me foni didi me bia dagbe na me sia me bia dagbe na funo
bia dagbe na pastor, bia dagbe na malam. Mia fete viwo miye. Dagbe eme bia na vedoko. Mia no kame no vilolowe.